Papas mo abuyaen daytoy langa nadanunan en oras sinta panagsina ipasnek mo nga iburay ni sekka tawanak to na mangay ayuken ka daytoy tigas at tinaagaw nga ayan kasla puris iti baruko ngagpanas ray-ray na pulos adi agsilap tangamin binulod laeng aranya saan di ka aglati dungo lagi pem dagiti naragsak pagkanito uray dandan kupintot isip nged agbanlawag to nalawag ana ikul ititipalan mailunod daytoy apurik ni ayan tugnaran na ti amin anadayaw takinasimbeng panunod nagawaaw uray ilimed may butak-tak tulatta tapnugita ni basol may saya pasagkaden nati sa bidong ligura katlata ang kaslanay piket at tanda saan di ka aglatid mo lagi pem dagi